Zagađenje hrane, vode, zemljišta utiče na naše zdravlje i predstavlja veliku opasnost za čitav svet. Čovečanstvo samo sebi servira zagađenje na tanjiru. Kako bismo sačuvali zdravlje i životnu sredinu za generacije koje dolaze, važno je podići svest o značaju očuvanja najvažnijih prirodnih resursa. Tragajući za nekim odgovorima, posetili smo Tehnološki fakultet u Novom Sadu. A kada kažemo zagađenje na tanjiru, svi prvo pomislimo na hranu. Hrana može biti zagađena različitim hemikalijama ili mikroorganizmima, što može dovesti do bolesti potrošača. Uticaj hemijskih supstanci vrlo često se može osetiti tek nakon nekoliko godina konzumiranja zbog niskih doza. I hemijske supstance se ne mogu uništiti termičkim tretmanom. Hemijske supstance možemo klasifikovati prema izvoru zagađenja, kao i prema mehanizmu kojim ulaze u hranu. Pa, na primjer, tu su agrohemikalije, supstance koje se dodaju u poljoprivredi i stočarstvu radi povećanja useva. To su, na primjer, pesticidi, različiti regulatori rasta biljaka ili veterinarski lekovi. Potrebno je voditi računa o količini, naravno prvo o vrsti preparata koji koristimo, a potom i količini ovih preparata koje koristimo, zato što može negativno da utiče na zdravlje potrošača, može da utiče naravno na zemljište i samim tim na ceo ekosistem. U Srbiji je u poslednjih 10 godina uginuo veći broj ptica i sisara zbog korišćenja nedozvoljenog pesticida karbofurana. Takođe i pčelari se suočavaju sa pomorom pčela zbog nesavesnog korišćenja pesticida tokom prskanja voća. Fizički kontakt hrane sa hemijskim supstancama tokom uzgoja, branja, transporta, skladištenja, kao i obrade i konzumacije hrane može da dovede do kontaminacije hrane. Izvori mogu biti vazduh, zemljište, voda, zatim, na primjer, neka ambalaža u kojoj je upakovana hrana, onda oprema u kojoj se, odnosno pogon u kome se hrana priprema i obrađuje, zatim neka sredstva za dezinfekciju i čišćenje pogona. Tu spadaju i toksini, na primjer mikotoksini, čije spore gljiva Aspergillus padaju na kukuruz i dolazi do stvaranja mikotoksina. Ovi mikotoksini, to su, na primjer, aflatoksini, koji se ne mogu uništiti pasterizacijom mleka, a mogu da dovedu do malignih oboljenja i do imunološkog pada funkcije organizma. Neke zagađujuće supstance dospevaju u hranu i nastaju tokom prerade, znači one se ne nalaze primarno u sirovinama, nego nastaju tokom obrade hrane. To su, na primjer, nitrozamini. Oni nastaju nakon dodatka u nitrata i nitrita, na primjer u mesne prerađevine. Nema ih samo u mesnim prerađevinama, ima ih i u drugim proizvodima, a oni mogu da dovedu do malignih bolesti ili do oštećenja DNK. Generisanje ovakvih vrsta proizvoda predstavlja ekonomski, ali i ekološki problem, zato što sporedni proizvodi sadrže vlagu i još uvek aktivne enzime, tako da dolazi do mikrobiološkog kvarenja, ali i do autooksidacije. Samim tim korišćenja većih količina kiseonika i produkcije, odnosno emisije gasova sa efektom staklene bašte. Stoga, vrlo je važna valorizacija ovih sporednih proizvoda i pronalaženje njihove primene u industriji. Na samom fakultetu ima više projekata koji se bave ovom problematikom. Na Tehnološkom fakultetu postoje projekti koji se bave ovom problematikom, primarno zato što raste broj stanovnika u svetu i povećana je potreba za hranom, a takođe poznato je i da kvalitetna ishrana tako dovodi do poboljšanja i prevencije zdravlja stanovništva. Projekti na kojima sam bila angažovana, na kojima sam trenutno angažovana, se bave izolovanjem ovih zdravstveno benefitnih jedinjenja i nalaženje mogućnosti njihove primene.
Pa, na primer, izolujemo betalaine, to su ljubičasti pigmenti iz cvekle, na primer, nakon proizvodnje soka cvekle, ono što zaostaje trop, je li tako? I iz njega se mogu izolovati ovi pigmenti. Ili, na primjer, iz bundeve ili šargarepe se mogu izolovati karotenoidi nakon proizvodnje dečije hrane ili antocijani, na primjer, iz tropa bobičastog voća. Ova jedinjenja, pored toga što su bojene materije i mogu biti zamena za sintetičke boje, oni su i antioksidansi, što znači da doprinese ljudskom zdravlju. Priču o zagađenju vodnih resursa počinjemo problemom zagađenja površinskih voda. Problem zagađenja površinskih voda je veoma složen i jedan od primarnih uzroka zagađenja, naročito u urbanim sredinama, je ispuštanje otpadnih komunalnih voda. Postoji neki podatak da u svetu količina ispuštenih otpadnih voda je oko 144 miliona olimpijskih bazena. I u svetu oko polovina tih voda se i prečišćava, dok kod nas je procenat prečišćavanja otpadnih voda manje od 10%. E sad, i kad imamo prečišćavanje, mi u tim ispuštenim otpadnim vodama, obrađenim, i dalje imamo neke hemikalije koje možda su prisutne u tragovima i možda ih čulima, što okom, što mirisom ne osetimo, ali predstavljaju veliki problem. Problem je još veći kada, kao i kod nas, nažalost, veliki deo otpadnih voda se ni ne ispušta. Šta u stvari postoji u tim otpadnim vodama koje predstavljaju praktično jedan nadolazeći problem ili problem u najavi, Englezi ga zovu emergentna zabrinutost, su u stvari jedinjenja prisutna u vrlo malim količinama. Mi volimo to da spominje one pikograme, nanograme, neke milionite ili milijardite delove grama u litri. Znači, supstance koje se u tako malim količinama nalaze u tim ispuštenim vodama i direktno nemaju očigledne loše efekte, ali dugoročno prisutne stalne količine u našim vodama, što zbog stalnog ispuštanja, što zbog tih jedinjenja koje dugo opstaju u vodi, mi ne znamo u kom pravcu će se konačni efekat takvih hemikalija na žive organizme i na kraju ljude, na kraju lanca ishrane odraziti. Primer tih jedinjenja su, recimo, aktivne supstance lekova koje koristimo. Popijemo lek, on u našem organizmu u količinama u kojima je unet izvrši neku funkciju, aktivnost, bolje nam je, ali taj lek ostaje u nekom osnovnom obliku ili donekle razgrađen, ali definitivno mi to sve kroz naše normalno funkcionisanje tela izlučujemo u kanalizacione vode i te male količine iz svakog našeg stanovnika na kraju predstavljaju količine koje značajno opterećuju pod broj 1 površinske vode kao što je Dunav. Pored tih farmaceutski aktivnih supstanci, znači popijemo danas ibuprofen, sutra paracetamol, imamo mnogo težih bolesti i velika količina lekova koja se koristi u bolnicama, te i u bolnicama imamo kanalizacione otpadne vode koje sadrže ogromne količine farmaceutski aktivnih jedinjenja. Sva ta raznolika jedinjenja stižu do ispusta, mesta gde se ispušta otpadna voda, bilo da je ona obrađena ili neobrađena, u većoj ili manjoj meri zaostaju. E sad, da su samo lekovi problem, možda bi mogli da pristupimo rešavanju, međutim tu postoji čitav spektar raznoraznih i različitih osobina jedinjenja u tim malim količinama. Tu su jedinjenja koja su u kozmetičkim preparatima, mirisne materije naših parfema, naših krema. Tu su, recimo, UV filteri u kremama za sunčanje. Na stranu, kada ulazimo u Dunav, namazan je, a s druge strane svaka krema danas koristi na neki način neke UV filtere koje su vrlo složena hemijska jedinjenja koja postoje dugo, ne razgrađuju ih prirodni procesi niti procesi u preradi vode. Zatim tu imamo, recimo, zamislimo veš mašine i pranje, recimo,
ovih veštačkih materijala, naših proizvoda od veštačkih vlakana, koji opet tokom pranja se izlučuju iz tih naših odevnih predmeta i stižu u otpadne vode. Ta vlakna, recimo plastična, bilo da iz ovih veštačkih materijala ili iz kozmetičkih preparata, male fine čestice koje koristimo recimo za peeling, čine onu mikroplastiku o kojoj se mnogo priča u svetu, koja isto predstavlja jedan nadolazeći problem s obzirom da fine čestice od nekoliko mikrometara, znači milionitih delova metra, lako ulaze u sve žive organizme, vrlo su postojana, ostaju u njima i krajnje efekte još uvek ne znamo. Pored imamo i brojne industrijske hemikalije, antikorozivne aditive, antioksidativne aditive, bilo da se to radi o industriji proizvodnje goriva ili prehrambenoj industriji ili farmaceutskoj, kozmetičkoj. Znači imamo čitav niz drugih hemikalija. U suštini hemikalije s jedne strane čine naš život boljim, višeg standarda, kvalitetnijim, ali nekontrolisano ispuštanje, neregulisano i bez praćenja količina tih hemikalija koje koristimo svakodnevno, koliko ih se i u kojoj meri završi u životnoj sredini, mi konačne efekte dugotrajnog izlaganja tim malim količinama ne znamo. Dodatni problem je što te male količine do nedavno nismo mogli ni da merimo. Tek u poslednje 2 decenije su razvijeni instrumenti koji mogu da nam detektuju te male količine koje sam spominjala, da se tiču pikograma, nanograma po litri. I pri tome, drugi je problem što postoji stotine jedinjenja. Mi ni ne znamo koja su sva jedinjenja. Mi možemo samo pretpostaviti koja su jedinjenja prisutna u zavisnosti od intenziteta naših različitih aktivnosti, što u domaćinstvu, što u različitim sektorima. Postojeća regulativa Evropske unije o upravljanju kvaliteta površinskih voda definiše samo nekih 50-ak supstanci koje se mere i prate redovno i na osnovu dobijenih rezultata se kvalifikuje jedan vodni resurs, da li je zadovoljavajuće kvaliteta ili je zagađen. Zbog toga često imamo privid da je neki sistem ili površinska voda čista. Na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu postoje instrumenti pomoću kojih se mogu obaviti i detaljnije analize. Trenutno na našem fakultetu se odvija jedan evropski projekat kroz koji dodatno učimo od partnera iz Evrope i oni nas obučavaju kako da pristupimo ovom problemu upravo s analitičke strane. Drugi problem u kontekstu zagađenja otpadnim vodama naših vodnih resursa je kako uopšte i da uklonimo te hemikalije, ako i budemo svesni koliko ih ima, kako da ih smanjimo u tim ispuštenim otpadnim vodama, te se upravo u svetu mnoge istraživačke grupe bave razvojem novih pristupa uklanjanja upravo ovakvih jedinjenja, kao što su farmaceutske aktivne supstance, mikroplastika, one takozvane večite hemikalije, vrlo u poslednje vreme aktuelne u Evropi, takozvani perfluorovana jedinjenja. Tako da, pored analitike, uklanjanje i uvođenje tih novih metoda u konvencionalne procese prečišćavanja otpadnih voda je vrlo aktuelna tema kojom, eto, kroz naš evropski projekat se isto bavimo. To je veliki, znači, možemo reći, najveći projekat kojim rukovodi Tehnološki fakultet u poslednjih 10 godina prema vrednosti budžeta kojim koordinišemo. Ukupna vrednost je 1,4 miliona evra, od toga oko 700.000 je budžet aktivnosti koje se sprovode na Tehnološkom fakultetu. Skraćeno mi zovemo taj projekat TwinSol-CETS. U okviru ovog projekta, pored nas, su učesnici i vrlo prestižne institucije. Jedna je iz Barcelone, Institut za procenu stanja životne sredine i ispitivanje voda, a druga institucija iz Lisabona, Nova univerzitet. I praktično eminentni istraživači sa ovih institucija, učestvujući u projektu, prenose
vrlo značajna njihova saznanja i iskustva na naše laboratorije koje se bave analitikom i znači membranskim procesima uklanjanja ovih supstanci iz voda. Otpad zagađuje životnu sredinu, ali i zdravlje. Materijali, sirovine i predmeti koji nastaju u procesu svakodnevnih životnih i proizvodnih aktivnosti često se ne koriste za neku drugu svrhu i kao takvi završavaju na deponijama. Hteo bih da napomenem još da je veoma bitno da bi se smanjila količina otpada koja se odlaže na deponijama, da poštujemo pravila hijerarhije upravljanja otpadom, to jest od prevencije preko ponovne upotrebe otpada do reciklaže i na kraju do pretvaranja otpada u energiju i na kraju i do samog deponovanja na sanitarnim deponijama. Pretvaranje otpada u energiju je zadnja linija odbrane pred samo deponovanje i to je nešto što je posebno zanimljivo za tehnološki fakultet, zato što se sastoji iz veoma kompleksnih procesa koji se izučavaju na našem fakultetu. Neke evropske zemlje uvoze otpad da bi proizvodile energiju. U našoj zemlji otpada ima i previše, ali ga ne koristimo. Tačnije, ni ne znamo tačno koje količine otpada imamo, ni kakav otpad preovladava. Korist od upotrebe otpada je višestruka, a možda najvažnija je upravo upotreba otpada za dobijanje toplotne i električne energije. Najnovija direktiva Evropske unije predviđa da se do 2030. godine na deponije može plasirati svega 10% komunalnog otpada. Sve ostalo mora da bude spaljeno ili reciklirano. U ovom trenutku jako mali broj zemalja to ispunjava. Pretvaranje otpada u energiju smanjuje drastično i emisiju gasova staklene bašte. Da bi se otpad pretvorio u energiju, on mora da prođe kroz termohemijske procese. Termohemijski procesi su gasifikacija, sagorevanje i piroliza. Takođe prolazi kroz biohemijske procese. Uz prisustvo mikroorganizama u anaerobnim fermentorima se stvara biometan i na kraju se energija još može dobiti iz gasa koji se oslobađa kroz deponiju. Ta energija koja se dobije na ovaj način se može, to jest najčešće se u kogenerativnim postrojenjima pretvara u električnu energiju i u toplotu. Ta toplota se kasnije koristi u daljinskim sistemima grejanja, a u skorije vreme jedni od glavnih proizvoda su zelena goriva, kao što su vodonik i amonijak. Takođe, jedno od značajnih zelenih goriva je i biometan koji se dobija u procesu anaerobne digestije. Odlaganjem otpada na deponije obezbeđuju se i osiguravaju uslovi za sprečavanje i smanjenje štetnih uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu u toku celog životnog ciklusa deponije, posebno zagađenja površinskih i podzemnih voda, zemlje i vazduha, uključujući i efekat staklene bašte. Tako stoji u zakonu, ali u praksi otpad se često odlaže neprimereno. Neadekvatno odlaganje otpada predstavlja jedan od najvećih ekoloških problema u Srbiji i ostavlja velike posledice na životnu sredinu. Neprimerno odlaganje otpada značajno utiče na životnu sredinu i na život sam ljudi, zato što kada se otpad odlaže, onda se oslobađa gas koji se naziva metan i koji je mnogo štetniji od ugljen dioksida, čak i 24 puta je štetniji od ugljen dioksida, tako da je jako opasno ako ne postupamo pravilno sa otpadom. Zato i postoji hijerarhija upravljanja otpadom koja u stvari govori da moramo prvo da sprečimo nastajanje otpada. Ako već ne možemo da sprečimo, onda trebamo taj otpad da koristimo višenamenski i na kraju da ga recikliramo. Ako ništa od toga ne uspemo da uradimo, onda bi bilo dobro da taj otpad pretvorimo u energiju i na samom kraju, ako je već neizbežno, onda ga trebamo odložiti, ali na sanitarnoj deponiji.
Zagađenje na tanjiru predstavlja složen problem koji zahteva saradnju svih segmenata društva. Jedino tako možemo smanjiti rizik po zdravlje ljudi i uticati na očuvanje životne sredine.